Xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với buổi học số 42 các bạn nhé. Buổi học số 42 sẽ tương ứng với bài học số 62 trong sách giáo khoa lớp 1. Chúng ta sẽ học đánh vần với phụ âm vô. Các bạn theo dõi bài giảng của thầy Mai Quỳnh Hà.រៀនទី62គឺយើងរៀនប្រកបនិងព្យញ្ជនៈវើកាវកានិងវើកាវកាវចាវចានិងវើចាវចាវដាវដានិងវើដាវដាវឡាវឡានិងវើឡាវឡាវបាវបានិងវើបាវបាវអាវអានិងវើអាវអាវខៀវខៀនិងវើខៀវខៀវហេវហេនិងវើហេវហេវកែវកែនិងវើកែវកែវចែវចែនិងវើចែវចែវជាវជានិងវើជាវជាវរាវរានិងវើរាវរាវកំសៀវកំកំសៀនិងវើសៀវកំសៀវលាវអាវលេនិងវើលាវអានិងវើអាវលាវអាវសៀវភៅសៀនិងវើសៀវភៅភៅសៀវភៅសាវម៉ាវសានិងវើសាវមើសម្រាប់ពីម៉ម៉ានិងវើម៉ាវសាវម៉ាវអំពីវនាវអអំអំពីនិងវើពីវនីនិងវើនាវអំពីវនាវបាទនេះគឺរូបភាពតាមេវដេញសាឌីវបាទតាមេវដេញសាឌីវតអាតាមើសម្រាប់ពីម៉មេនិងវើមេវដេនិងញើដេញសអាសាឌីនិងវើឌីវតាមេវដេញសាឌីវចអៅចៅកែនិងវើកែវកអំកំពុនិងងើពងញើសម្រាប់ពីញញអាំញ៉ាំបាទអញ្ចឹងញើយើងអត់ដាក់ធ្មេញកណ្ដុរនៅពីលើទេគឺយើងជំនួសដោយស្រៈអូស្មើនឹងធ្មេញកណ្ដុរដែរណាបងប្អូនបាទកាលណាយើងផ្សំជាមួយស្រៈអាំបាទអញ្ចឹងញអាំញ៉ាំសានិងវើសាវមើសម្រាប់ពីម៉ម៉ានិងវើម៉ាវចៅកែវកំពុងញ៉ាំសាវម៉ាវពូខៀវតឿនកូនអានសៀវភៅបាទពូពូខៀនិងវើខៀវតឿនិងនៅតឿនកូនិងនៅកូនអានិងនៅអានសៀនិងវើសៀវភើភៅពូខៀវតឿនកូនអានសៀវភៅបាទអរគុណបងប្អូនតាឥឡូវយើងមើលរូបភាពកែវកែវយើងសរសេរកឯកែនិងវើកែវបាទនេះគឺរូបភាពកំសៀវបាទកំសៀវយើងសរសេរកអំកំសៀនិងវើសៀវកំសៀវបាទនេះគឺរូបភាពសាវម៉ាវអញ្ចឹងសាវម៉ាវយើងសរសេរសានិងវើសាវម៉ានិងវើម៉ាវសាវម៉ាវអរគុណបងប្អូនតាយើងអានយកតែម្ដងអត់ចាំបាច់ប្រកបទេម្ដងនេះកាវចាវដាវឡាវបាវអាវខៀវហេវកែវចែវជាវ
riếu còm siêu lều áo siêu phứ xài máu om piều níu tà méo đinh xà điều bạn đi cứ tà méo quát công pung tại đinh xà điều tà méo đinh xà điều chào kéo còm pung nhám xá mơ u khiếu tương côn an xỉu phơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì bài học đánh vần với phụ âm vô đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn hãy cùng theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé.